akashoza kantabahara akabinje barukumanya kantabahara escapement nugumwa myanya okuryango uteru kugita ibanda kitagwenda hamwe na rubirizi bito mwanyogu gutwire ni gucwekereza amagara g'abantu kandi nebye mishuburo bibire bitakitambura tukatandika mu myaka ya 86 up to now. So ekizibu ekitunke gomborege kandi nkakitagwenda in general n'orugudoru kandi orusozoru rwantabahara urusozo rwantabahara n'urwe myaka merengwa kandi ruisira abantu bitu bengi nahibare kabikizo turemise kurango urusozo rwatebekana so kurango mashoro yabonera no kurango ntabahare giyatimbwa yabarite byo byamane bikushira tukoraho abwembereji omunyishenjero mu cyaro wa district ya Kitagwenda ayirukanjiro ministry y'enguto kandi ntabaharo bwa hati erya kukorwa ekitukwetaga hati no kugira ngo tutekaho kiba kwetanga first aid like an emergency plan kugira ngo abantu barabeho motoka zirabeho then tuteka kuronde kiba kweta drill eri kubasa kwijeka timbu yibareri chanchi basikaba kari blastinga abakushubura byona numureba twine nyanza ya Lake George iryoko mbwe no gumuhanda gutuyire berire umuhanda ogwe ebizibu abakuba abantu beitu in most cases abantu beitu bagwireho konkana ashimerwa munonga ababonera bici yatukora aha hantu benye buza tutune bategeke kushanga tulya nkanye tukatunero libiri nyondi drive 2020 kaseze ntitwara Kongo twako abanyebembera twakaya rere yagwa onente nasibe yanje yanga yakuruka natamuna nayingi bureke nashuma parampara bwe nasimara hanga muhumuki engutweji nabwe neteza babyo nduru bwanyimera kugumana bageraga so kugitaho korasi bitu bikarema gasha kwa Timose Mushabe.